Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat TV SDIT Al-Furqan Palembang. Bertemu lagi bersama kami dalam acara Tahsinul Quran. Perkenalkan, nama saya Bunda Resilianti, pengajar tahfiz di SDIT Al-Furqan Palembang. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anak-anak. Perkenalkan mulai dari sebelah kiri. Assalamualaikum, nama saya Mufid dari kelas 1 Usman. Perkenalkan, nama saya Kaisan dari 1 Usman. Perkenalkan, nama saya Zia, saya dari 1 Usman juga. Perkenalkan, nama saya Alesa Azhara, saya dari 3 Usama bin Zaid. Baiklah, sahabat SDIT Al-Furqan Palembang. Hari ini tahsin kita yaitu surah Al-Kafirun. Nah, kita mulai ya nak ya. Kita baca dari ta'awuz bareng-bareng. Bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, anak-anak sekalian, dengarkan Bunda. Ketika membaca ta'awuz itu, ainnya harus ditekan ya nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di ta'awuz itu ada ro tasydid, jadi harus dikenakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Masya Allah. Sekarang kita baca bismillah bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sekarang Bunda bacakan Al-Kafirun ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, anak-anak sekalian, dia itu ada ayyu, di situ ada tasydid. Jadi kita harus agak menyangkutkan sedikit suara kita ke ya yang pertama. Ayyu. Nah, pintar. Coba Bunda praktek, nanti kalian ikuti ya. Qul ya ayyuhal kafirun. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Masya Allah. Sekarang kita ke ayat kedua. Ayat kedua ini sama panjangnya dengan yang pertama tadi. La a'budu ma ta'budun. 1, 2, 3. La a'budu ma ta'budun. Oke, airnya sudah benar ditekan nak, tapi jangan sampai tidak dialirkan. La a'budu ma ta'budun. Nunnya di ujung harus jelas ya, jangan budu, tapi budun. Paham? Oke, bareng-bareng. La a'budu. 1, 2, 3. La a'budu ma ta'budun. Masya Allah. Oke, kita ulang dari ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjut. La a'budu ma ta'budun. Masya Allah. Sekarang kita kayak 3 ya nak ya. Dengarkan Bunda. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, di situ ada qalqalah di ujung. Jangan sampai ketinggalan qalqalahnya. A'bud.
Nah, oke, praktek ayat ketiga. 1, 2, 3. Wala antum Oke, mimnya kurang panjang, Nak. Ma'abud. Ulang wala antum. 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma'abud. Oke, kita ulang dari ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Oke. Ayat keempat, perhatikan Bunda. Wala ana abidum ma'abattum. Pakai tak di situ ya, jangan dihameskan. Abattum. Wala ana abidum ma'abattum. 1, 2, 3. Wala ana abidum ma'abattum. Masya Allah. Langsung ke ayat kelima. Wala antum abiduna ma'abud. 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma'abud. Oke, ini ayat 5 ini sama dengan ayat keberapa ya? Ayo, lihat ayat kelima. Ya, ketiga. Sama jadinya bacanya. Ayo bareng-bareng wala antum. 1, 2, 3. Wala antum biduna ma'abud. Terakhir ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Mimnya harus diperjelas nak ya. Jangan lakum, jangan ditahan. Jadi harus diperjelas. Lakum dinukum waliyadin. 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Ulang lakum 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Ayo kita bareng-bareng baca ayat 1 sampai 6. Harus semangat, suara yang kompak. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjut. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Oke. Wala ana abidum ma'abattum. Terus wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Bunda mau dengar coba suaranya Gaetsan. Praktek ya sendiri, yang lain coba didengarkan. Gaetsan, coba baca Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala
ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, ulang nak yang ayat ke-6. Waliyadin. Coba lakum. Waliyadin. Pintar. Lakum dari situ 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Oke, Masya Allah. Coba dari yang Ahwat. Bunda minta suara Zia. Dari 1 sampai 6 ya Zia. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Masya Allah. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Terus wala ana'a ayat 4. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, Masya Allah. Yuk sekali lagi kita bareng-bareng ya nak ya. Oke, 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Sudah paham semua Al-Kafirun? Ya. Oke. Baiklah. Sahabat TV SDIT Al-Furqon Palembang, cukup di sini pertemuan kita, pembahasan kita tentang surah Al-Kafirun dan belajar tahsin membaca surah Al-Kafirun. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.